dame i gospodo, braćo i sestre, vojnici, junaci, tačno u 15 časova neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestolnice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate, dakle, više da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd. Ovim rečima majora Gavrilovića otpočela je odbrana Beograda, prvog napadnutog grada u Prvom svjetskom ratu. Bio je to rat koji je dobio globalne razmjere, u kome je učešće uzelo 30 država širom planete. Pod oružje je stavljeno 70 miliona ljudi, 15 miliona izgubilo živote, 20 miliona ljudi je ranjeno, a 10 miliona ljudi je umrlo od gladi i od bolesti. Malena Srbija, koja tada nije imala ni punih 3 miliona stanovnika, i Beograd koji je tada imao 100.000 stanovnika, pružili su herojski otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju i jednom velikom evropskom carstvu. A kao što ste čuli iz govora majora Gavrilovića, dve ključne reči su bile čast i otadžbina. Za čast otadžbine u herojskom vremenu Prvog svjetskog rata Beograd je 2 puta oslobađen. I mi danas evo obeležavamo i odajemo poštu onim oslobodiocima Beograda koji su tačno pre 100 godina, pre jednog veka, pobedonosno umarširali u Beograd, a bila je to prva srpska armija, na čelu sa vojvodom vojnim Petrom Bojovićem, ovenčanim sa 26 domaćih odlikovanja i 16 stranih. Ali je Beograd, da ne zaboravimo, bio i 915. godine oslobođen. Bio je to nastavak onih ratnih operacija, odnosno završetak triumfalne Kolubarske bitke, koja je uz Cersku bitku predstavljala prve savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu. Kad navodimo žrtve ondašnje Srbije, valja da kažemo da je 1.244.000 Srba poginulo i nestalo u tom Prvom svjetskom ratu. S obzirom na broj stanovnika, to je bilo 43% stanovništva. Ili ako hoćete, najveći deo biološki reproduktivnog stanovništva. Žrtva stoji u centru ove herojske borbe, koja je bila nezapamćena ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego oni koji malo bolje poznaju prilike istorijske iz Prvog svjetskog rata, znače i svojevrsne istorijske kuriozitete, koji nisu vezani ni za jedan drugi narod, ni za jednu drugu vojsku, ni za jednog drugog kralja.
Naime, srpska vojska je prelazeći put od Golgote i bila je jedina vojska u Evropi tog vremena koja je bila prinuđena da napusti granice svoje matične države, da se povuče preko budura albanskih, osveži i oporavi na ostrvu Krfu i da pritom ostavi bezbrojne kosti naših junaka na ostrvu Vidu, koje je nedaleko od Krfa, i da se oporavljena vrati, probije Solunski front, a proboj Solunskog fronta je započela u noći između 14. i 15. septembra i u nezadrživom jurišu od tad za mjesec i po dana stigne u prestolni grad i oslobodi ga uz savezničke sugestije generala Franšelepera, koji je upućivao vojvodi Petru Bojoviću da ne ide i ne žuri takvim tempom, jer ne može da ga stigne ni druga srpska armija, ne mogu da ga stignu ni saveznici, budući da je činjenica kako je srpska pešadija išla mnogo pre francuske savezničke konjice. Šta je, braćo i sestre, vodilo i šta je motivisalo našu herojsku srpsku vojsku i naše pretke da u takvom jednom tempu i naletu za mjesec i po dana od proboja Solunskog fronta dođu pobede neprijatelja, odnosno Nemačku 11. tadašnju armiju, budući da je Bugarska već kapitulirala 29. septembra. Bio je samo jedan jedinstveni motiv, a to je motiv rodoljublja i saznanje da se vraćaju svojima i oslobađaju svoje ognjište. Ostavit ćemo po strani kakvi su bili efekti i tog oslobađanja i kasnije ujedinjenja u zajedničku državu sa onima čije su jedinice pokazivale najveće neprijateljstvo i zverstvo u borbi ne samo protiv srpskih vojnika, nego protiv srpskih civilnih žrtava. Pomenut ću samo dve. To je Jelačićeva regimenta ili puk i to je 42. domobranska takozvana vražja divizija, u čijim su se redovima posebnom svjetlošću odlikovali Josip Broz Tito i Vlatko Maček. Kada je naš sveti vladika Nikolaj Velimirović procenjivao stanje našeg srpskog duha, izgovorio je nešto što može da se nazove barometar i merilog stanja. Govoreći da treba da imamo školu sa verom, politiku sa poštenjem, vojsku s rodoljubljem i državu sa Božjim blagoslovom. Tako se zadobija država s Božjim blagoslovom. I mi smo i Srbi tako zadobili u Prvom svjetskom ratu, da bi je olako prepustili ujedinjujući se sa dojučerašnjim neprijateljima i dajući im priliku da nekažnjeno u svemu tome prođu. Na kraju krajeva, vrlo brzo smo se odrekli i svog imena i kad se neko odrekne svog imena i odrekne svog identiteta, taj ne može očekivati ništa dobro. A na kraju smo se odrekli i sećanja i odavanja pošte svim našim žrtvama, svim našim herojima, svim našim vojvodama, zaboravljajući svetla i velika istorijska imena vojvode Radomira Puljića,
su, nažalost, generacijama Srba postajala nepoznata. Nije sve, braćo i sestre, propalo. Zahvaljujem se Mašinskom fakultetu, profesoru Sedmaku, koji su našli i prilike i volje i plamena u svom srcu da mi obeležimo danas jedan tačno vek na današnji dan, od kako je naša pobjednička vojska umarširala u naš prestolni grad, oslobodila ga, i da nije njih bilo, pitanje je da li bi bilo i nas. Ali ću napraviti samo još jednu kratku digresiju pre no što se zahvalim svima njima koji su nas oslobodili pre veka. Da vas podsjetim na jednu pesmu Vladislava Petkovića Disa, koji je također u ovom istom korpusu kome večeras odajemo priznanje i koji je zapisao pesmu koja bi se mogla nazvati dijagnozom ondašnjeg predatnog vremena, a koja se zove Naši dani. Te samo u jednoj strofi kaže: razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šijam, razvrat i porci. Podigo se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci, razvilo se crno vreme opadanja. Neko ko ne bi znao u koje vreme živio i kad je napisao u pesmu 25. mogao bi da pomisli da je on naš savremenik, da on daje dijagnozu ovoga vremena u kome mi. Ali, braćo i sestre, ovu pesmu Vladislav Petković Dis napisao je 1910. godine. Svojevrsna dijagnoza posrnulog stanja u srpskom društvu, a koja je bila krajnje objektivna. Ispisana do duše i srca jednog velikog britskog pesnika, onako kako je on video. Za samo 2 godine od ovakvog stanja srpski arhetip i slobodarski duh koji je počivao na Svetosavlju i Kosovskom zavetu, a to su temelji našeg srpskog identiteta, uspeo je da oslobodi Kosovo i Metohiju 1912. godine i da jedinice generala Bože Jankovića na njega prve posle četnika uđu i kleknu na Gazini stari. Među kojima je bio jedan pesnik, Milan Rakić, koji je bio vojnik, skromni vojnik u redovima i neko je započeo njegovu pesmu na Gazini stari. Onda se dosjetili i rekli, pa čekajte, ovdje imamo to pesnika, nek istupi vojnik Rakić, koji onda istupio i izgovorio nezaboravne reči pesme na Gazini stari. U nadi da i ovo vreme, koje u mnogome podsjeća na vreme Vladislava Petkovića Disa, i da ova njegova dijagnoza, za koju bi je možda mogu potpisati i danas, ipak može da donese iznenađenje u našem arhetipu i srpskom slobodarskom geniju. Ja vam zahvaljujem i pozivam vas još jednom odamo dužnu poštu našim herojima, našim precima, našim junacima. Živela Srbija, živeo Beograd!